Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U mojem zadnjem videu mogli ste vidjeti da sam držao haubu sa štapom. U ovom videu sam nabavio nekoliko sitnica, između ostalog i amortizere za haubu. Tako da sad ćemo to zamijeniti. Evo tu sam stavio ovaj štap, pa ćemo sad fino krenuti. Amortizere nije teško skinuti. Oni ovdje imaju jedan osigurač koji se samo sa šaft cigrom stisne. Evo ga tu i ovdje dolje. Evo ga, on je vani. Evo ga novi. Jedan smo zamijenili, hauba već sama stoji. Sad se idem baciti na drugi. Znači ista stvar, osigurači dolje. Eto ga, stoji samo od sebe. Znači nabavio sam filter kabine i filter zraka, pa ćemo to sad izmijeniti. Na 147 je, ja bih rekao, čak malo teže izmijeniti nego na 156, pa budemo vidjeli u kakvom je stanju ovaj filter postojeći. Postoji varijanta da se odradi odozdola, tako da probat ću to odozdola. Evo nas ispod, airbox je ovdje i on ima dvije kopče. Uglavnom, znači mora se otkopčati ovo kopče, ova kopča. I onda se otvori kućište. Ali uglavnom ne može se toliko puno otvoriti. Tako da treba izvući to kućište iz ovoga malo i onda može ići. Tu su 13-ice koje moram otpustiti. Ova tu 13-ica je malo kompliciranija jer mi smeta branik. Evo, ovdje se vidi da je to prljavo. Nije sad ono nešto strašno, ali bio je za zamjenu. Ovdje imam novi filter, njega ćemo otvoriti. Evo ga, novo. Ajmo ga ubaciti. Evo ga, filter smo zamijenili, ove kopče sam pokopčao, ovo je sve sjelo kak treba, to je to. I sad mi ostaje još filter kabine, znači filter kabine se nalazi tu dole, ovdje moramo skinuti ovaj poklopac. I filter kabine se nalazi sad tu iza. I tu gore šraf moramo odšrafiti i onda taj poklopac ide van. To je šraf 5,5. Nije loš generalno. Malo je tu neke svinut, ali čist je. Ovaj drugi mrv zmazaniji, ništa strašno. Eto ga, dva su u paketu. Airflow oznaka ide prema kabini, znači ovak se stavlja. Nagurao sam oba unutra,
treba malo migoljiti, ali nakon nekog vremena upadne.